sekabhuti wakho mbala bakhandla kwamama wakho. Hawa kulayile lokho. Ya, Ayithangalela sihambe ngodlala ibhola. ya. Elu. Enjana. Yes. Unjani kusasibhukisa? Hayi mama kuhlala kubhukiso. Odawe ngobhukiso. Weta jaji kore. Ah. Malini ke ama wild cherry. Lana. Lana shona. Ha, kahle wena musakusamdlalo. Ama-chips. Malini nangashuweni? Dog sweetie. Manje la ngamathayile nabani ama-chips. Awaboni. Nawa ama-chips lapha wena. Ngoba uwabona ke lo hayi sidabuya sithenga la awubuya ya. Awubuya. Satsela phasi lo. Sika. Yini? Awu mina ukuthi awufika abantu la solo sikilana lide. Baphi bantu laba? Makafika imoto sesiqhude angiqhude. Icabanga ngoba imoto iye ngiphumbeka le. Bayasibomba lo. Phethe ungaka. Ngathi sitasiswa thengile. Awu mse. Understand mina sitafika abantu. Understand ini ngoba bisayini for skeda. Awume. Wena ngiyakubona ufuna ukuthi sibanjwe la. Angifuni kubanjwa mina. Dobanjwa ngibanda ngoba kunamuntu. Ngiyako ngidawushulusho nje bafika basikhala sigelana lide. Okay ke sephi. Hayi uthini? Umuntu ochaba. Mani. Hayi kunanzolo ngiyathi. Asamse amathuneni, ngamathunela ngala. Ha, ewa. Ngangishayisa ntipo. Asambe siya amathuneni. Kuthi umuntu loteka amathuneni. Ngeke futhi umuntu osigijimisa ngafika amathuneni. Yebo uthi umuntu bayesaba abantu emathuneni. Uze mina ngesabi lemathuneni. Asamba uliguqa phela wena saba. Likupthala ku. Ngana ukholele ukuguphela la. Amathuneni emathuneni siyahlela kahle siyagelana 50-50. Ngithwala mbongolo siyahamba. Yebo. Yami qinisile ingqondo wathi wakashela stimela sa. Bonga mfundisi. Praise God, praise God. Hawu asibonge dadewethu. Asibonge mnakethe. Awu sesinganikela nje mfundisi nakulesinako mfundisi. Praise God, praise God. Dadewethu ukuthi lo ngathanza ukufaka esitsheni wena. Kude nje besihambe kude besiphethe. Khulekani. Angakhuleka dadewethu siyabonga. Yey! Mfowethu. Yey! Khebembebe, fire. Kunjani mntaka baba? Ngithi ngumeme mntaka baba ngumemele ebukhoneni baNkulunkulu. Meme mfundisi. Ngumeme mntaka baba. Lalela ngeke umeme phela kimi. Ngithi mina uNkulunkulu uyakudzinga ngoba luyetha lo lusuku lolukhulu lapho khona siyawuhlulelwa khona ngemisebenzi yethu. Uthi Jesu, wotha kuye noma umanikiniki ungesabi ukudinikela. Yena uyavela kuphathe kahle. Noma unjena nje umarathu nje. Wena uvela kupolish. Apolish ubuye besenza wena le kahle mntaka baba. Uzoyeselela. Kanjani mntaka baba? Ufuna ukufaka ikiwi la. Ikiwi? No, angase ngakhuluma ngekiwi mina. Ngithi Jesu utakupolisha ubuye ube sesimene mntaka baba. Asengubuthi. Zingimfundisi. Uthi wena ubekumncane. Hayi ke mntaka baba. Akusinkinga buncane bami. Usole matumfana. Lalela. Tshele ukuthi umthola uphuna uJesu akumncane kanje because manje abancane nje ngathula nabantu. Mntaka baba, kumnandi kubumnandi bokumconception bami. Lalela ke mntaka baba. Jesu lona lengiphila kuye mina, ngaphola calling kuye. Ngaphola calling, ngavele ngasabela ngangabe ngala. Mfundisi ngiyafika. Kanjani ke mntaka baba? Jesu soba uNkulunkulu abane phone. Ifoni? Manje ngabe ngiyampress call, ngicela inombolo yakho. No, ifoni lesikhulumana ngayo naNkulunkulu ngulena mntaka baba. Nayi ifoni lesikhulumana nayo naNkulunkulu. Manje ngifuna kumfakela this call la. Kude bo please call buyisela impoto yakho emhlaba lapha ekhikhini mntaka baba. Uyekele nalobutshwala. Ngoba phela liyetha lo suku nanyalo ngiyaphinze ngiyasho ngithi liyetha lo suku lapho khona uyawujeza ngemisebenzi yakho. Yawusho mfundisi.
uthile amanye abafundisi nje balingisa wena. Ebathi Jesu wasifela but makwamati fela. Ngekho lento. Wafela thini wafela tonotefu mntaka baba. Nawe wakufela noma utsakwa kanjena mntaka baba ngoba ngiyakutshela nanyalo ngithi mina khebe bebe fire liyeta lolo suku. Nawe unalamanga lawo. No akusiwe manga lawo mntaka baba liqiniso lelo leliphelele lendinga iGolgotha mhlazana asishiye emhlabeni aphumula umdzala wafa wavuka ngelanga lesithathu. Angithathu. Ngibambe nayikhona. Ngizona bangishayela phela. Wone bakithi. Ngiyakhathala kwesinye futhi. Yemntaka baba ngithi mina liyeta lolo suku lolukhulu lapho khona impela uyawujeza ngokwemisebenzi yakho. Ngimane ngishayela. Eish. Emfundisi nemali. Site manga mntaka baba. Nesi Jesu uyasifela phela. Wasifela Jesu wafela tonotam nawe ukuze mina nawe sisinze engako ngumema nanyalo ngithi mina ezulwini siyabe siphela imichele mntaka baba kuyawusitaphi ukuthi uzuze live kunethi uzuze inguna phakathi Imali. kanjani Akwami wasifela. wafa kebhana ulinzile nyalo ulinzele lusuku lolukhulu lapho khona kuyawubese sekuyavuswa labafile bafele enkosini avuke naye uyawubese sofana naye ke uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Unganaki lokhu ugcoka amanikiniki uyawuthi igcoka leti mhlophe awu phela mina vele ngoNkulunkulu mina mntaka baba akusiminikelo mina ngondliwa uNkulunkulu ezulwini. Mntaka baba uthi utawufika ekhaya Oh sweet. oh mntaka baba praise God muhle Jehova hey umva ngani uNkulunkulu kodwa phela ngizame mntaka baba yathi hayi mntaka baba ngiyacela uyathini nyalo sekamabili lamacala sekunalela bhobholo naleli leshwala impela wena uyulibona lizulu nje insabatha esihogo nje uvuka yabo njengoba bengisolo ngisho utawufa uthi yabona manje 1 2 1 2 1 Yey wendana ngishona ngidosha Yey awumi Nikwa ngimathathe 1 2 1 hayi 1 1 2 1 2 1 phela Yey ngitshela nikwa ngimi oh 1 2 Hayibo. Thula sitsawana thula Hey 1 wendana thatha wendana Yes, Satan. Yes, Satan. Singathini tipo thula ngilo lusuku soyehlulela uNkulunkulu sothatha bakhe hey too late for tears too late phola one manje lethule legedeni senta njani Ithule segedeni. Oh. Lethu ngathi ukhulunywa ngathi Hayi, ithathe yonke lethu. Ithathe. hayi